Savršeno hrskav s polja, a kremast iznutra. Topli sendvič Croque Monsieur. Idemo odmah na pripremu. Prvo pravimo bešamel sos. Na srednjoj temperaturi rastopimo putar, tačnije 30 grama putara. Kada se jave balončići, vreme je da dodajemo brašno. 3 kašike brašna će biti dovoljne. Brzo mešamo da se sjedine putar i brašno. Čim dobijemo ovako gustu masu, vreme je da dodamo mleko. Mešamo, razbijamo grudvice i omogućavamo sastojcima da se sjedine. Ostavimo na niskoj temperaturi 2 do 3 minuta. Povremeno promešamo. Čim se na površini mleka pojave balončići, vreme je za finalno mešanje. I vidimo kako je sos dobio pravu gustinu. I to je to, bešamel je spreman. U ovom trenutku upalimo rernu na 220 stepeni i ostavimo da se zagreje. Za to vreme iskoristimo priliku da izrendamo sir. Ja danas koristim gaudu, ali vi možete koristiti koji god vi želite. Spremno je za filovanje. Kao prvi sloj ide bešamel. Zatim šunka. I velikodušna porcija rendanog sira. Na drugu krišku hleba stavljamo Dijon senf. Zatim preklopimo i pritisnemo da bismo sjedinili sendvič. Preko dodajemo jednu velikodušnu porciju bešamela. I stavljamo rendani sir da bi tokom pečenja dobio tu brown zlatnu boju. I sve što nam je ostalo je da poređamo sendvič u pleh i ide u rernu. Dok se naši sendviči peku, vreme je da ispržimo jedno jaje. Ok, 14 minuta je prošlo, naši sendviči su spremni. Pogledajte samo tu brown zlatnu boju. To želimo. Vreme je da ga presečemo. A sada je jedan bonus recept. Kada stavimo jaje preko Croque Monsieur, on postaje Croque Madame. Kao prilog stavimo miks zelenih salata i dobili smo savršeni obrok. Prijatno i uživajte! Ako želite još ovakvih video recepata, zapratite me na YouTube-u i bacite like.